Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, zavisi kada gledate video. Danas nam je 16. epizoda od Nur Travel. U 16. epizodi ćemo da pričamo generalno o drevnim Egipćanima pre hiljadama godina. Pozdrav svima sa celog Balkana, a danas u našoj epizodi ćemo da pričamo malo više o detaljama kako su nekad drevni Egipćani živjeli i da li je njihov život tada isti kao i sadašnji Egipćani. U stvari, egipatski narod od svog nastanka je bio željen svog jedinstva jer je shvatio da je jedinstvo između članova osnova za napredak. Pa je zato želeo da primanjuje pravdu i jednakost pred zakonom među članovima naroda, bez razlike među njima, tako da su njihovi životi bili stabilni, prijateljski i vladala je ljubav. A drevni egipatski narod sastojao se od grupe više klasa, od kojih je najviše bio kralj i njegova porodica, a zatim su bili ministari, visoki sveštenici, pismoznanci i upravitelji provincija, a posle njih su niži zaposleni, trgovci i ogledni zanatlije. A zatim su taj sloj pratili poljoprivredni radnici, pastiri i zanatlije. A prvo što bih hteo da pričamo o Egipćanima, kako su izgledale njihove kuće. U stvari, kuće drevnog Egipćana odlikovale su jednostavnost i mala veličina. Dakle, oni su ih izgradili od cigla od blata kako bi se ohladila u toplini dana. Dok otvor na vratima i stubovi su ih izgradili od kamenja. Kuća se sastojala od jednog ili dva sprata i jedne ili dve sobe. A u stvari svaka kuća je imala malo otvorenu kuhinju, često sa kamenim mlinom za meljenje brašno i malom pečenicom. A zidovi su bili 90% obojani u belo, većinu vremena prekriva laninim zavesama, dok podovi su ih isto tako prekrivali, ali samo trskom. Dok se nameštaje sastoje od drvenih stolica, kreveta podignutih sa poda, isto tako trpezarije i drevnih kutija za čuvanje odeće. A u stvari sve što sam sada vama pričao, to su bili kuća običnih ljudi. A što se tiče kuće bogatih ljudi, su bili mnogo bolje, veći i okružene predivnim baštama. A njihovi zidovi su bili dosta dekorisane raznim ukrasima i uzorcima. Tako da kraljevska palata u to vreme je bila primjer visokog i luksuznog izgleda. Drevni Egipćani su brinuli dosta u svojoj odeći, ali odeća u to vreme u stvari razlikovala od jednog do drugog sloja prema životnim uslovima svakog sloja. Ali generalno su nosili svoje odeću u stvari u beloj boji. Tako da odeća običnih ljudi u to vreme je bila generalno od lana, dok je od bogatih i kraljeva je bila od svile koje su u to vreme uvozili iz jednog mesta, zove se Fenekija, sadašnja Sirija, izvezeni srebrom i zlatom. U stvari, drevni Egipćani su mnogo volili ukrase i šminke, pa su koristili ogrlice, minđuše, narukvice, češljeve, kane, eyeliner, prstenje i parfeme. Čak u to vreme su menjali tadašnju modu, pa ne znam da li biste verovali da su koristili i perike i ekstenzije. Život drevnih Egipćana nije bio samo rad i borba, nego oni su koristili dosta ili mnogo sredstva za zabavu u to vreme da bi olakšali u stvari svoj život. Tako da su izlazili dosta da love ptice kao što su golubovi i patke, a isto tako su lovili i ribe, krokodile, jelene i lavove. A isto tako u to vreme drevni Egipćani su znali mnogo igre, kao što su igra pucanje na drevni blok, znali su za hrvanje, mačevanje, čak su znali za dizanje tegova i igrali su šah, koji su ga zvali u to vreme senet. A ukoliko budete išli u posjetu Nacionalnog muzeja u Kairu, na prvom spratu ima senet igra koje su, ili šah u stvari, koje su igrali, a ta igra pripada Tutankamonu. A sportovi u to vreme u stvari nisu bili samo za muškarce, nego su bili isto tako i za žene, kao što je igra bacanje kugle. Također, deca su imala svoju igru kao što je igranje sa štapom i skrivanje lica. A drevni Egipćani su znali i volili mnogo muziku, tako da među najpoznatijim instrumentima koji su koristili u to vreme za sviranje je oboa i bubnjevi, a malo kasnije su uvozili harfu iz Azije. I ako su znali muziku, znali su isto tako i da pevaju, uz muziku ili bez nje. Pevali su pojedinačno
ili grupno pevanje, a od tih pesama su bile državne, narodne ili religijske. A drevni Egipćani u stvari su vodili računa za ličnu higijenu, tako da muškarci i žene su pažljivo prali svoje telo pre jela koristiće veliki pribor posode sa vodom i sapunom. Također su uklonili višak dlaka sa svojih tela žiletom koji je napravljen od bronza. A ne znam da li biste vjerovali da je u to vrijeme drevni Egipćani su koristili pincete i strugalice da bi umekšavali i pročistili kožu. Dok kosu su joj posvetili neku posebnu pažnju, pa su ju masirali uljem nakon pranja, poslije toga su oblikovali kosu u tanke pletenice. Isto tako kao što sam vam rekao u početku epizode da su koristili i ekstenzije i perike samo da bi kosa izgledala još gušća. Na kraju epizode želim da vam kažem da iskopavanja i otkrića u selu Radnika koje se zove Deir el Medina na zapadnoj obali Nila, grada Luksora koje se nalazi na južnom delu Egipta, su nam pomogla mnogo da dobijemo tačne informacije o socijalnom položaju drevnih Egipćana i kako su drevni Egipćani nekad živjeli ranije. Evo, dragi prijatelji, sa ovim smo završili danas našu epizodu. Nadam se da je epizoda bila vama interesantna i zanimljiva. Ukoliko epizoda vama se svidjela, ne zaboravite da se pretplatite, da lajkujete, isto tako i da šerujete, odnosno da podijelite sa vašim prijateljima da bi vama stigli sve nove epizode od Null Travel. Hvala vam puno i gledamo se uskoro u novoj epizodi.